Ino ni methe ya Nteto ya Weru Thaa Ithatu inkugwate ugeni mbitagwa WANJERU mwananiria wetu wa mathithio muthenya umuthi ni Cindy Karuitha indi mbere kirinti tukubanganiriti. Munini wa Rais Ruto kurikiria ndiunga yawe ya Meru na kwariria miario ya were kuthiurunka mitandaoni ati nendaga kuringa Rais Uhuru Kenyatta. Ruto kumeneria CS Peter Munya akiuga ari na mwitio na kuuga we ari na umagavana kiraitu nkuru ya weri kiri Kenya Kwanza. Utongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka kuriunga tharakanithi na kuria aruri magitikia ugavana na Azimio kaunti ni magwate umwembaru. Gavana Kiraitu Murungi kuga Seneta Mithikari Nturi niwe waoraniri na barabara cia Igembe iria kuga niwe wanenkirete kandarasi yacio. Tukemberia munini wa Rais Ruto na rekiretie ndiunga yawe ya Ntukushiri kaunti ya Meru baria muthenya wa umuthi riungite ntere cia imenti kiri ndiunga ino. Ruto na reretie rwaria ruri kuthiurunka mitandaoni akiuga ati nendaga gucamura Rais Uhuru Kenyatta nyuma ya koti gutesaniria mpumbi cia kithurano kia mwaka wa 2017. Ruto kurukina menerete rutererwa Azimio akuga matena gintu maumba gutethia nakio akenya mawira kirigia twambirie na inu. Munini wa Rais William Ruto na njure yonthe ya murengo jwa Kenya Kwanza ni barikitie ndiunga ya ntukwira ja kaunti ya Meru na arabambererie ndiunga ya mathene ja rukiri ntere cia South Imenti. Hii barabara yenu ya kutoka hapa Kithirone kwenda pale Rubiri mpaka iungane na Nkugu, hiyo ni kazi yetu ya kwanza baada ya tarehe 9 mwezi wa 8 tuweke pesa. Barabara ukiingia tu mara moja tuwekee pesa iweze kukamilika ifike Kamulita. Na nashukuru wananchi wa hapa sababu walielewa shinda haikuwa sisi, ilikuwa wakati kitendawili amekuja kwa salamu ndio hii barabara ikakwama. Ati anasema ati akiwa rais atapiga marufuku nguo ya mtumba. Mumesikia? Ati anasema ati wenye kuvaa nguo ya mtumba ni nguo ya maiti. Si ni matusi? Nyumene ndiunga ije ya kurukira musino jo mutindo ndene ya North Imenti. Mimi naitwa Arias Morega Julius na mimi niko kwa chama ya TSP na UDA, sisi wote ni watoto wako. Na nyumene gweta kibirisi ya gitimene na kurikiria tuto gisigone kia buri. Na nikire ndiunga iji na aria atongeri mwanya bari murengo jwa Kenya Kwanza bairingirite ndebe anene na kumeneria murengo jungi jwa Azimio la Umoja. Tuangalia tuko na nguvu na tuko na nia ya kuhudumia nyinyi. Mko tayari kutuunga mkono watu wetu? Mko tayari kurungamana na watu? Uhuru Kenyatta hata kama ametusaliti tumemsamea, but we are telling him, Mr. President, you are our leader. You will enjoy good retirement, but we shall not forget the humiliation you have placed us under. We will not forget the kind of mistreatment you have done to us. Sasa utapeleka kura ya watu ya South Imenti kwa kuzimika kwa sababu unataka tukingwe ile mambo mabaya ulifanya kwa Kemsa. Hapa Rubiri kweli iko mtu anataka mambo ya kuzimika. Rais wangu, hapa shinda ni maji. Yes. Na already nimeanza kumwaga pipes. Yes. Serikali yako by December. Yes. Utatuongezea pesa mingi tuletea watu wetu maji hapa. Napenda huyu ndume. Baraka nyingi. Mtashunga kura yake saa 12 asubuhi. Hebu nione na kwa mikono. Sasa nyinyi mnataka tubadilishe katiba ama tungebadilisha uchumi kwanza? Mara tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Mimi nauliza nyinyi, wale wanapangia sisi huko Nairobi mambo ya kitendawili, wao ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wao ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Si nyinyi ndio kusema? Buliwaambia waende watupangie mtu ya kitendawili.
Bamwe batongere ba murengo jojo jwa Kenya Kwanza ni barukirite CS Peter Munya na ngavana wa Meru Joekerito Murungi barani athingati banene ba murengo jwa Azimio la Umoja. Tuna vita na huyu mzee, munajua mimi ndio nilitembeza yeye na kapigia kampeni, kweli ama uongo? Sasa sababu ameshindwa kuhudumia sisi na imekuwa mambo yote ni yeye na familia na marafiki wa karibu, ndio tunasema mtuunge mkono tuweze kupeleka Meru mbele. Iko jamaa kule Nairobi ako na kifua sana, anatutisha sana na uongo. Huyo jamaa anaitwa Peter Munya. Aende. Sasa mimi naona tubatize Munya. Mnasikizana? Huyo Munya tutakuwa tunamuita Peter yule wa shilingi 2. Kiraito, wewe heshimu wa Meru. Walikufanya gavana, unaambia wachague mzee ya miaka 80. Mnaweza kubali? Mnaweza kubali? Kiraito aende. Wangapi wanasema Kiraito aende. Na ntuko ya narua ni ondipi William Ruto kuinga ndionga yawe ya ntuko ijiraja kaunti ya Meru na ramo danajo ntuko ya rojo eregeri kaunti Motoria Isiolo. Ke reportera Weru TV kuma tuto wandini ya rwere rware rage suona kia bore mbeta mawera keregia. Tukithina mbere munini wa Rais William Ruto na meneretie Minister wa Urimi Peter Munya akiuga ari na mweti wa kiaria imwe kwa imwe na Weru FM muthenya wa kiumia utuku. Munini wa Rais ariuga miario iria munyethiritwa kiruta ti miario ya mutongoria akorwa kethirwa na kumenya gavana Kiraito Murungi na kugwata mbaru mama arwiri ma itira kiama kia UDA Daktari Ruto na aracokirie na kuga ati ari na witikio gavana Kiraito nkoro ya wiri kiri Kenya Kwanza. Muthuri Murioki na gutobacio. Munini wa mutongoria mugongo William Samoei Ruto uranyagitwa gitike urais ndene Kenya gukurukire kiama kia UDA kiri ngwataniro ya Kenya Kwanza akinyite ndene kaunti Meru. Edho akiariria njira mwanya na kamemeka Weru FM 96.4. Asante sana na shukrani pia kwa kunipatia nafasi nyingine tena. Bwambere akiuga mantu jangaratire ndene Kenya nyuma ya kwithirwa akethwe mibango ya thirikari akeja na ngerekono kagitakarari thirikari na mantu jeta. So mimi nataka ujue yale mambo mimi nilishiriki kupanga. Mimi I am ready to take credit and I am also ready to take blame for the things that happened. Lakini baada ya 2018 mimi sijaketi chini kupanga BBI. Mimi sijaketi chini kupanga hii ingine yote imepangwa hapa katikati. So there are people who must take responsibility for it. Mheshimiwa Naibu Rais, sasa yes. Amrabubu augete tonto bakugwira kagitaga otoro bwititie thirikari kwithirwa ikinikira ntu mutu na ciringi 2 akigororo ni umana ruo. Ati anakuja kutangaza ati amepunguza bei ya unga wa shilingi ngapi? Shilingi. Sasa hata nilikuwa hapo Nkubu. Sasa wamama wananiuliza hiyo mtu ati amepunguza na shilingi 2, si apatiwe hiyo shilingi 2 aende anunue peremende ya kule? Because I mean honestly these are jokes. Na unajua hii mambo sio mchezo. Kuna watu wanalala njaa, my friend. Tunaelewana? Kuna watu wanalala njaa. Lakini kuna viongozi wengine hawajawahi kulala njaa. Hata hii mjadala tuko naye ya bei ya unga, hawaelewi nini inaendelea. Na ndio tunasema safari hii tusicheze karata na nchi yetu. Lakini mantu jege mira augite nethitwe mustari nywa mbere gutetheria antu ba mira kinyaka gitagara kwari negamba na gunyaka gitagaka akethwa akithura mumbarothi urwa gategera mantu ja mira kinthiguru ja Somali. So mambo ya mira mimi nimetoa pesa zangu milioni 5 wakati tulikuwa tunafanya kesi ya mira. I am the only political leader mwenye alikuja mpaka hapa maili 3 tukafanya harambee nikatoa pesa zangu milioni 5 kufanya kesi ya mambo ya mira. Katika hii serikali Munya hakuwa ndani wakati tulifanya miraa ikakuwa scheduled crop. Ni serikali 2016 2017 ndio tulifanya miraa ikakuwa scheduled crop. Tunaelewana? Tumetoa pesa ya kusaidia mambo ya miraa. Hiyo pesa imepotelea kwa mikono, ilipotelea kwa mikono ya Munya akizunguka hapo. So hiyo ni mambo yake. Mimi nataka nikuambie, mimi nawaambia wakulima wa miraa, serikali ya William Ruto itawapatia soko, na mimi nitaenda kuzungumza na rais wa Somalia, nitaenda kuzungumza na rais
wale ambao tuko na soko katika nchi tofauti tofauti, na nimesema hata kama itabidi mimi nichukue balozi kutoka hapa Lare ama mahali miraa inafanyika, aende asimamie, awe ni balozi wetu Somalia ama ni balozi wetu Ulaya, ndio tuweze kupata soko ya miraa, nitafanya hivyo kama itabidi, whatever it will take, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba kazi ni kazi. Mabubu ikirikano ndene kaunti ya Meru Peter Munya na igitikio urimi ka minister indi kulingana William Ruto awete ndene Mount Kenya bakethwa bena nusu ya thirikari aja ndene kaunti ya Meru ikethwa ikigunika na itinkorokia kimwe. Mount Kenya region wako na nusu ya serikali ya Kenya Kwanza, mawaziri 11. Tunaelewana? Hiyo ni ya mlima hii. Pengine Meru kutakuwa na mawaziri 3, pengine kutakuwa na mawaziri 4, tutakubaliana na wao. Na wabunge wa hapa Meru ambao wanafanya kazi na mimi, ambao ni wengi, pamoja na gavana mtarajiwa bwana Nturi, tumeketi chini na wao na tumepanga serikali yetu. Wale wakitendawili wanawaambia watu wa Meru mtakuwa na waziri moja ama sijui wawili. Mimi nataka niwaambie, mbali na viti ya waziri, tumepanga vile kila Mkenya ataweka pesa kwa mfuko. Kimanto ja gavana wa Meru Kirito Murungi kwithwa ate mugwete mberu kugitaga gisiasa awite Kirito no mwatongeria baraba makuru ni thirikari. Sina habari, lakini pengine muktasari kidogo tu ndio niko naye. Lakini hiyo ndio hali ya siasa. Unajua gavana Kirito Murungi alikuwa ni mtu wetu, hata kwa roho yake ni mtu wetu, ni vile tu ametishwa. Unajua sasa serikali ikiendeshwa ikitumiwa vitisho, mtu anashurutishwa, DCI ukionekana na William Ruto, ukionekana na watu ya UDA utafungwa, utapelekwa kotini, utafunguliwa kesi, hata kesi ambayo haina maana. Ndio unaona hawa watu wengi wanaunga mkono Azimio. Wacha nikwambie, hasa wale watu walikuwa Jubilee, wengi wanaunga mkono Azimio kwa sababu ya vitisho na kwa sababu ya kushurutishwa. Kama hakungekuwa na vitisho na watu kushurutishwa, ungeshangaa. Na kulingana na Ruto awite kwetendo wako na Peter Munya ende mibango emwe kithirikari iria gwitithia timega. Mimi sitaki kujibizana na Peter Munya, kwa sababu Peter Munya ni mtu tumemwajiri kazi wakati tulikuwa na Uhuru Kenyatta, si ndio? Alikuwa ameanguka hapa kura, alikuwa amenyoroshwa, ameangushwa chini. Sasa tukamrokota, tukamwambia aende akuwe waziri, lakini amekuwa na kiburi mingi na madharau mingi. Ndio unaona hata nilikuwa nasikia ati alikuwa anawaambia wakulima ati kama mnaona bonus ni kidogo, kwendeni mtafute pesa nyingine mjiongeze. Sio, ni madharau ya mwisho. Ati ndio huyo amefika hapo anasema ati sijui unga, kama mnaona iko bei ghali, si mtafute chakula kingine mkule. Sasa my friend, si tutulize tu pole, akuje pole, hakuna haja ya kusukumana sana na Wakenya. Nkiripotera Weru TV mbeta Muthuri Muriuki. Nteto nishingi mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka muthenya wo mundi nari ungite kaunti ya Tharaka Nithi kuringira mutongoria wa Azimio Raila Odinga ndebe. Akiaria nteresi ya Tharaka na Mara, Kalonzo na rumbete Professor Erastus Njoka, munini wa gavana wa Tharaka Nithi Engineer Nyamuka Gwima na Daktari Mzalendo Kibuji Maria makuruira gitiki ya gavana na kiama kia Azimio kugwatanira na gutigira umwe nikenda momba gucinda muthomi Njuki wa UDA Polo Kabithi na Nteto Tariria. Ikirindio ngati ya kentere monye kaunti ya Tharaka Nithi muthenya gwemthe mutongoria wa kiama kia Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka uraki ari ugite murango wa Kenya Kwanza no akaba kwanga bakiuga burangarama ya muture yumbite wetia indi kiri manifesto ya ubati ugite buraba kaenda miangarama ino. Mulikuwa maingiliwa na mambo mengi, sijui Kenya kwisha, sijui UDA, mambo mengi, na wote ni wa Kenya, lakini kwa manifesto yao hawajatamka neno ufisadi, hawajatamka. Na hii bei ya vyakula kwenda juu imesababishwa na ufisadi. Bei moja, kilo moja sasa ya unga, pakiti moja 200, almost 120, karibu inafikia hiyo.
akiuria bathato aba barabara ikiri murengo wa Azimio la Umoja. Profesa Rasas Joka, Dr. Mzalendo Kibunji hamwe na Francis Nyamukagwima batigiri bakuwatanira na kurekeria umwe kurura giti giki kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi. Kibunji na Kagwima, mimi nataka muelewane tukitoka hapa. Mkwewa lazima waelewane ndio heshima ya Tharaka irudi. Waelewane na wao na watafute hata yule mwingine anaitwa Profesa nani wa Jubilee. Waelewane wote. Wasipoelewana Mwamba atachukua. Na Mwamba amepeleka hata pesa yake huko Kitui. Hako na investment kubwa. Kwa hivyo lazima waelewane. Mimi nawapa mawaidha ya kweli. Agotwa kiringoni Dr. Mzalendo Kibunji agurura rwarioru onombite gutariria tigetegere kabisa puru mwetegera bonankira banda bantu bathokia bundokiri abo thiete kugwema nyamo Rwanda koguo mutora na deputy mianke 10 mutora na senator mianke 10 na thina wa ira Kalonzo tigire gukorera thomaga guku no achire kwe muthe ndereire ogitera kuthiria thina chetu. Kagwima no agicokia ruga kaba mwathi arothi kithwaki na kunintari mucie kurukia mwathi ura wa tatathia kare mbere kaba mwathi eno kia nkerukia muntu akuwa kathi kubatisa kaunti eno gia cwigwa no district ninge cionde cireto nuntu bakabori kanda aretie keto Tharaka Nithi muntu areta Tharaka Nithi na district areta kuandika na twana naga nena muntu akuwa kabatisa kambo tige na muntu rakathuro mwanka uyu Ikagwima bau bangi tukaira kwa prime minister wetu makovi. Morombi giti ya seneti wa kaunti ya Tharaka Nithi wakiri Paul Mugambi no akiuga urimi no haraithira borebo wa mbere gwona watagite giki mswada ambao nimewaeleza ninaandika na itakuwa tayari tarehe 31 mwezi huu wa 7 kabla ya uchaguzi ya kuhakikisha ya kwamba tumeweka guaranteed minimum returns kwa sheria ya ukulima. I want to amend the Agriculture Act tuwe na guaranteed minimum returns. Nkiripotera Uru TV kuma thokoni cia Kariga Bitu wa Paul Ugwa Kabithe. Gavana Kiraitu Murungi muthenya wa umuthi nameneretie aregani mawe kawira mwangaza na mithikari nturi kirindiunga ya Nteresia Igembe. Kiraitu akiaria na uritie akarimantere ino kuria seneta mithikari nturi ni kibarabara cia Igembe itarikia gwakwa na niwe wanenkeru kandarasi ino. Ariwa kire kilomita 20 cia barabara iria arombete riria ari seneta imwe ni ciathire Igembe na seneta nturi nibo wayukirie kandarasi ya guciaka na mwangatha ino itarika. Gavana Kiraitu nacokete era kawira we ni mubunjia wa Orongo uria nkinyote thomerete wira uyu akiugaga atwikire muskabu mbere ya gutwika pastor. Nicholas Chabari na Nteto tariria kwa kinganki rujine kiomba utura kwerera rujine na utukithiria ku bo kingangi kithimiro muriku kingangi kithimiro buti komenya miaka 5 kingangi kitha kuthithia Igembe Central Nonto gikwikyo gitumikira kinene gikuretete Gavana Kiraitu Murungi ntereino cia Igembe Central ntugo ye munthi athi na mbe na kwamukira amathina amaranto ba Igembe Central bendekia amathirua igita arira kathungira kiri utongeria kiri tamu yake ya chiere ndungamiana nkobia ya biashara bai kwa Semero County bato thenere twingira turotwa kuthimira na inusu na ntu baiba kulalamika barembera kureana beto mwangaruare bare in acting possessions ibobibwa batako ni fund goene chio gavana kuromba kwa niaba yao watu wale watoto wetu wote ambao umeajiri na bado hajawekwa permanent and pensionable, tafadhali twekerebo by permanent and bila kuromba gavana Kiraitu rware ni twana disability ikuona nato tetasia to obisi yake sukulu nyuma ya kumathikiria Gavana Kiraitu athi na mbere kuromba antu ba Igembe wa mwana Meru ngima batika mwenukie ekurio ende bamuringire ekura nikenda athi na mbere na kuthirikiria ngugi ira aye nacio kuboromba jiyetie buru na giteo gutegampanie Kiraitu Murungi ndi umurito
akigweta ati ndaira ari niyo ni akuthirikiria mirandi irarekete na kwanjeria muno rio ya roje wa mwena kinya abarabara atigira anto obaegembe wa mwena merungima pokinya bantu ega tafadhali burigane mundora ya titemero bari mashima karaito go mashima karaito muronge no ato titiambere Kenya burezi bambetekere tenande petwe itonga nyabya Meru ila bikongera mitawande ne Meru National Park au National Park nyabu bandeke arena ndaka chetu na tari wakija wanaingia wapi wanaingia hapo alafu mwekuru alimas sukuma chia wako na untukoa wakwendia anategwa ntu wetu tunataka hiyo park isiwe tu ni park ya kutembea na wanyama iwe ni park ya kusaidia hata wananchi wa Meru. Nyuma ya kiraito kugweta mibango ira ari niyo na ithukirite apinzani bake bagi siasa omba gutweka bishop utambirite kwa pastor wamba ile pastor ukanene watweka hii bishop na ade Meru tuna bishop utatweka pastor namba 2 obora mwigu aletie bunge kule gitokea Meru aliria no bakaringerere muntu ati no kuma ruterero kana ndo nako yakoringa ngita mno bena mukorokie hapana birabo kwanda ikoringa maendeleo mbi Raito na wetete kinya egita arira ari seneta wena erutanirite gutigira Ameru ibakuguneka nkorani na ora seneta areku thaino na ora gochwa gite ekio gavana ora kuga otiengugi arutirite anto ba Meru kwena brother onge nokuwa onde seneta idatetere Meru yonde o constituency toa barabara kilomita 20 ya barabara igembe centro igembe south igembe north tigania imejikunde toa 20 kilometers lakini barabara shembe jajukuwa ni muntu umwe urogo chwa itibibi ali contractor ijakiro andi antu wetu kegera iwoju twaritanguge ya mwingi wako nyukiore uligwe wako na wikesha Meru yombe kuma kieni kethima Polytechnic Kimbe Central Betan Class Chabari Riu gatone kanya ga kunogoka banini antu betu bakira ngondu bita wanjeni fakaka nkonini kana mama Empress nini nkorombe etikia MC akira ngondu wonde tariki 9 mweri wa 8 inchiritaniritie ukuritera ngui ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wakira ngondu athome muyuth mwekuru ntiwa na antu ba mawathe ngakikisha bakwa empowered na maendeleo yangi ya maingi ningukuromba na itiyo kinene undingire kureku tukuria akira ngondu turi amwe Raundi MCA ni mama, chagua maendeleo. Wenda ntomeri yaku taeje ringa thimo namba 0705 247786. Onbeta wanjoeri kiremburugo ion koromba kura chiankwene ward kiamene kia Jubilee kiri manifesto yakwa tugaitaniria ngugi na thirikari ya county ira tugatarirwa gavana matune ya health dawa ikaithirire sibitari yetu chekungana arimi betu bonthe manimbi thina iria twithatu ina cio na undi umwe murimi nyathende turande mwarimu imbi thina iria arimi betu betha bena cio matune ya babara nka make sure babara cietu cionthe ikuthithua nikenda into bietu biorimi biomba kumaira na mpwe na tumba gukagito betu thokone bu wega ukiria antu betu bara ba na mawathe kageria ura mpombo ba kubempower bekirinya na nyabongo bayo bari nenya economically twina ana betu babe bari talented ndio mwo ro twira agwatete sports in secondary schools ndenda tuthithe running course ira tukeda twina antu betu na tukirie bienu bietu bionthe na tu form teams kithomo gietu kia ana betu nabo undi mwarimu imbi thina cia ana betu tukaya na ambassador kenda tumba kumenyera ana babo ndo bakudisambechira community yankwene yukirite no tumba kithomo ankwenda bwira kiri ballot paper undi namba 7 jweri kiri mburugo ukamwithira arara na simbo yao ni ile ya Jubilee watara ukethera mwarimu wao muringire kura na ingwetikia tugakuruka na tuitangwe bwega
mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego G20 mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego G miaka 10 na ningucokeria ntubego G nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego G tariki kenda mweri jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithira twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntubetu bona akwendelia thokone njega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukirio limi bwetu na kurondeka igojisti kende rweli ntura njega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego G mwekuru mukuru atanabaye na alibachia tariki kenda mweri jwenana umero kire ulingire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote yetu sako ni okugwata ogeni kire M-Banking nara no weke muthithu gukurukira paybill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kurita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kire thimu yaku kugwata utungata bwetu kire getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kire M-Pesa gwita kire account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yangu weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Urathimo uritingugibwa ichunche bia kubia mwire turiongere Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithiria ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongere Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Eza tukuthiri mobatu ja kujonde the shopping aja Sayen supermarket na Arua twina deals cia mwanya na cia kugukenia kagite negaka na ite kuinyiria mukojo waku itwe supermarket ire tongerete Meru na ntura ire yakwe aja Sayen ukona interview quality ya goro na biti na goro jaite na metha cia gutumira njana obici interview stima interview kuruga ngushe kuma take na ndegoro ingi into mwanya bianja na kuimenyera na kuithongomia bakery ya migate na cakes butchery na binge kathumba twina parking ino karia na enene ya Ntubonthe turi nyombene ya Mwito Center mukana jwa Nchere Meru na Nkobo turi mukana jwa Family Bank aranire natwe na Arua gukurukira 0114697050. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis mirimo ya marongo gwito ni ndamu mulimo ja sukari infection cia kiu ironda bia kiu guchumbura ikirongorera H pylori UTI infection cia bacteria kirinjira cia chiari hormonal imbalance kuremwo ni kugia mwana mithemba mwanya ya allergy mathina ja ngozi na mirimo ingi kathumba twina clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge kathumba Kenya yonthe. Neontoba manto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kuina agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714366766. Noe gavana ure okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwa iri gavana Kiraitu Murungi
nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraito anjukirie na risabu ya unda bidhia masonare. Mimi ni product ya Kiraito. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele wangu. Turado tasaroli lava nantiri na tata nantiri okaramba nantiri okakundu kiboyo kemwe. Kinya watu tole watu kuranda komba kuona kana roi. Lakini nikura ile kuona roi. Nikura makala, nikonya chibuengoko, kawata ngoko ngeta nkendia nkona mbesa. Kuta ukolia. Tumurandi yo araturetere yo ambori yoga tukiria. Gavana Kiraito Muronge ageretwe akuruka na etikua. Kiraito Muronge, Kiraito Muronge, Kiraito Muronge Meru. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama sharaha pia. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Munene wa Gavana ni Baubwi, I'm your servant. Na gutibwiri kwithira kwina bureaucracies cia rira muritingwi akwenda kuonwa imwandikwa kana imunene wawe. Ibwanene bakwa ini muritingwi wenu. Kithirikari rekirite Gavana atwire agario murungu munini. Gavana atiumba kuonekana na katero bureaucracy iraitherero Gavana akionekana ni muntu wa kawaida na ngogarita mbeca kana watumira antu bangi ba very close baki family ki biashara na into kingi. My promise ki Baubwi medical intori arenda cooperate an open door policy ya kuetawa ni anene bawe ya babu bundingirite kura ninkwenda obu promise no bwashwa ki wathani wakwa kwampa nafasi nkandisiginiti ntuku ira on first come first served basis. Mundu twatimana wiyinga mbita obisine ntuku fulani na mundu uroke yari wa mbere no nkona utembuki in advance yana utwe ko bombukita appointment no twite hospitali ni obisi ya service kirianto ni obisi irambwiri ku interact na bagwe aringi kura na antu bonde from all walks of life so kankwenda obwashwa hati nka accessible bwambona ko ensure Gavana Meru ni accessible na kuonwa ringa kura kirimithikari nturi tariki 9 mweri wa 8 ni kenda Gavana aomba kurura matu yawe umukinyila umwira umwathakirira urabwenda tuwatanira tukuria Meru twinde pamoja Meru itanana tura mithikari nturi tura Weru Meru. Tuthina mbere na nteto cietu. Gavana wa kaunti ya Thaa Muthomi Njuki na menerete Minister wa Urimi Peter Munya akiuga na kubenia antu ma kaunti inu na ni nyuma ya Munya kuga runci rwa rubati rwakirwe thirikari inene akiaria thingatene na aruiri mangi make UDA ntere inu cia rubati. Gavana Njuki aruga runci ruru rwakirwe ni thirikari ya kaunti ya Thaa Njuki kuruki na thaithanite kiri antu ma ntere inu mamube miaka ingi 5 ya utongoria wa kaunti inu. Akionanagia kugwatwa mbaru ni atongoria mangi ma kaunti inu. Matene Mugambi enacio.
Njoke akiaria rembari cia rubatikire gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe augite kabakarire nthi na karibambari nu ubangira murandi wa ruji rwa rubate na nyuma ni kunenkanira kandarathi na gutigira murandi uyu kuruthwa na kwogu gakumaka ara minister wa urimi nthigurunia Kenya Peter Gatira umunya kumania na murandi uyu WANJERU rubate irrigation water project twachire bale abantu betagwa mabitwe karandhibo na muretera lonche twerutha public participation twaria na Nteto twekira advertisement thini wa gazeti na twanengera contractor wira ate ntuko inge muntu unge wazimio etagwa munya neguri aria akuite theremende akimwira lonche ni rwake gwakirombaga kura ariuga thirikari reka ruthoi munini wa mutongoru wa mugongo Ndagitari William Ruto ikaraithĩria na nkinya kwinyeria ruthibwarami maturani turi thirikari ni ya muntu gwitwa William Samoei Ruto utikara uma nyomba ati na ngu ya black no ntu ni kwina teri utikara uma nyomba wikunekela so utagurukirwa ni teri tukahakikisha rami iria turatigira baracera igukinya kithioroni ira le baba ikuwe kuringa makitae mwikaguruke kinya kithioroni cioke cio ciere igwatanithie bantu betwa murabani nere inge yume kibobua emunte tukololo emunte bantu betwa ciara nenu inge emunte bantu betwa muriki mbari wa inuchi arubate Njoke aragwatirwo imubunge wa gicigo mbunge gikutwe Patrick Munene na gukinya kiri gicigo mbunge kia Mara aragwatirwo inyaga Muisiraeli urachagurite ari munini wake Kuve tari guti gavana urathiririe tamu ya kairi utie cima thirikari-ini na guti muntu ambiria wira miaka 5 uthira na miaka igana na ninkenda twendane na guti muntu nthurite ni antenda gucambia muntu wana mukuru uyu wetu uyu snake kura university ni muntu sasawa wana kura university kenda bota kuruta wira arekarire ku miaka kibau no makanurongo na bote kwa nazoria bwa akari bote kwa bwa bidai yetu ikari muntu rokeja bere tu mania blogo tu la bonga bana Njoke nengo mama tutaina maendeleo na hiyo tuna maendeleo tuluga ngabana Njoke kazi yende mbari eci akiega nguru kiri gicigo mbunge kia Mara Njoke araringira munini uyu wa mutongoru wa mugongo Ndagitari William Ruto ndebe ntuwe nyuma ya mutongori uyu kuriunga akiri tauni ya Chogoria. Ni wangapi wameona William Ruto hapa of late? Nemuramuonire Niaralombire wega mukamurumia kareke mbioki igwanwe na kuthingatanite na Njoke kiri mutaratara uyu worombi bwa kura kiri gicigo mbunge kia Mara neu ukerowera kiama kia Jubilee tugetindikiza mtu agwetwa Ruto enukite kwao Mbondo ni sawa na tunaenda kumunenkera wheelbarrow special ile na magoro manene home wewe mtu agwetwa Raila Amolo Odinga Dr. Sineki Bongowala babonde ba Jubilee kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi Toto nishingi Profesa Erastus Njoka netiterete kumania na miaria mubunjia umwe wa kanitha ya Katholeki ya Mara uriokuga Profesa Njoka na menete kanitha cia Katholeki. Njoka ariuga bwe aguranite musiwa a Katholeki na indiria rai Vice Chancellor University ya Chuka na ndikite antu engi makanitha ya Katholeki. Ariuga miario ini mubunjia uyu etari ya umatabu Samuel Gaishima agutwira. Kanicani ya Katholeki ya Chera wadi ya Mugwe mathikoni ma mukuru Francis Mbuba aramurwiriri giti kia ugavana kaunti ya Tharaka Nithi Profesa Erastus Njoka aitheterete kumania na rwaria rwa batiri umwe wa kanitha ya Catholic ntere cha Mara ati Njoka na thuire kanitha ino ya Katholeki. Njoka ariuga ati natejite kanitha cionthe na atongoria bacio na uruti wira bwake butongoragwa imataro mara achwaga kuma kiribo. Mimi ninapenda watu wa Katholiki sana na tuendelee hivyo kuwa na upendo. Kwanza Bishop wetu Salesius Mugambi ni my chief advisor. Unaweza kuwa unachukia kanisa na chief advisor wako ni bishop. Ya pili, nimeoa kwa familia ya Catholic
Mke wangu ako katikati ya padre na sister. Kweli ninaweza nikachukia Catholic? Nkuruki ariuga netethetie biithirano mwanya mwanya bia kanitha ino ya Catholic na mbia arira bari na mirandi mwanya mwanya ya gukuria kanitha ino. Niliweka tiles kanisa yote ya Kiamusi. Nilikuwa nimechukia kanisa kweli? Nilikuwa parish ya Kajuki ya Kanyaki huko Weru. Tumeijenga pamoja na Father George na our bishop. Kweli ninachukia kanisa? Ya tatu, nimejenga shule ya Nkudhika. Niliweka plaster kila mahali kwa headmaster's office na deputy principal's office. Kweli ninachukia kanisa hiyo? Ariuga na agitethia ashirika bakanitha ino kwagiriria biatho na ndiunga irabaigagua bari nacio. Mwaka uliopita nilipeleka watu wa SWA wanaitwa Catholic Women Association wa Mudhambi, nikawapeleka Nairobi, nikawatafutia bus na wakaenda huko. Nilikuwa nikichukia kanisa? Alafu mwaka huu Bishop Padre ambaye anaitwa John Nyongesa aliniambia ana shughuli, alikuwa na sherehe huko kwao, nikapeana mbazi na nikalipa kila kitu, wakaenda huko. Kweli ninachukia kanisa hili? Njoka ariuga ari munini wa chancellor wa University ya Chuka na andikite Anto Kathomba bakanitha ino ya Catholic akiugaga kinya ajukia giti kia ugavana bakathi mbere kurutaniria wira na Anto bakanitha ino. Hata mtoto mmoja wa hii familia nilimwandika. Bwana Profesa Mbuba alienda Amerika kwa sababu nilisema aende. Kweli ninamchukia? Mimi ni mmoja wenu na niko hata nikiwa gavana tutafanya kazi, tufanye mambo yale yatasaidia watu wetu. Alafu Njoka Nkuruki nareganite na Nteto ati noe arugamitie kuthimbere kwa wira ya kazi mtaani ontubura akuga botire runguro utongoria bwake. Hiyo sio kazi ya profesa, ilikuwa issue ya national government. Kwa hivyo wanasiasa wasifanye hivyo, kwa sababu mara nyingi watu wale wabaya wanachaguliwa kwa sababu watu wametumia propaganda against other people. Atongoria bakanitha ino ibauritie akari batigetigirie kwenerua na Nteto chorongo bathura atongoria barabata kibatethia. Wakati huu tuweze kuombea hiyo amani na situmike kwa njia yoyote kuleta propaganda ambazo ni mbaya ama kuharibu nchi yetu ya Kenya. Nkiripotera Weru TV kuma kanithani ya Catholic ya Chera ichigo bunge ya Chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Nyumia munini wa Rais William Ruto kuriunga nteresi ya nyambene ntukwegoro wa kariri nimeumirite kuruta moni monye gururia ndiunga ino. Makiaria bamwe ni maugite mari na gwitikio William Ruto atithungira gitini kia urais na agashindwa ni Raila Odinga. Bamwe na ugu kuri na maria makuga ni magunikite banene ni ndiunga ino ya Ruto na ati ni makumukenera. Muthenya wa umundi William Ruto nirio akurikagia ndiunga yawe ya ntukushiri miru tabo Dennis Mugendi agutwira. Irari ndiunga ya ntuku ithatu cia munini wa Rais William Ruto kaunti-ini ya Meru kugambia akari kenda kumuringira kura kithurano kijite na kuwa mwana kaburi yawe bakiathiraga akari mibango iria ari nayo na iria bathithitie bari na Rais Uhuru Kenyatta mbere ya garu itonyiro ni mwekuru wa bairi tawe Raila Odinga na ntuku ya narua ni tukinyite aya mucinio maua kuthikiria maoni ja akari mantu jegie ndiunga iji. Ruto kurionga ndene Mount Kenya na akichia wako ya kurionga, lakini kirigarania kote muntu amba kuthwa akibendra ambendra oni mbetaro terra wekethwa antirari muntu we ndionge William Ruto muntu amba kuthwa achenjete tigo barabao bari nturi teagure unge terasima Ruto eja kere nturi nturi atoni ati no mwanga to support Ruto ari kura ni akichia kwa na ndina akichia kwa ira mpombwa gwita ntugo ire kura ndinge terasima ndingere nturi na terasima ndingira Ruto kwe muntu rongi na kiama kia UDA lakini ate mzuri ke wananchi kwa toteringa kura mochibi tokari to ateka tukaona muntu orekera Asimiu no mwega ororeke UDA no mwega no orote na kiama nyawe no mwega tokaringa kura kwa terasima toringe ora Ruto aratwira toringira rais wari we UDA gavana UDA sen are to Ruto angonda kwira to umukoro
koka ibanga unge nonto batu tutekuringira kiama tuiringira muntu engwa kuringana ura batu tumwije muntu na maendeleo yawe ndiunga ya Ruto nirari njega igoro nonto kampeni yawe ndarona ire therini na kinyabura kwirwa aina wira karinga rais wetu kawe Uhuru Kenyatta woni nte kuona nonto araua woni nte na thina no Uhuru Kenyatta na teka kwendi kwebuo tukosanite no Uhuru Kenyatta twina msimamo wetu ya wananchi wa Maua otuika tukarwa mana Ruto kuma ntukwe mbere mwanka ntukwire muthia ondo turiona iwe president aomba kujali maslahi ya mwananchi wa kawaida na tukuona inyake manifesto ciawe na ararera ya muno itachi mwananchi wa kawaida. Mumiru nawe augire akabairi ni tanyongo igiri cia urogi kiria gikukujiro mucijiro jukumenyekana ta nthiguru ya Kenya ni ntangurutano na muthiurukano gatigati ka mbarathi iji igiri ya Ruto na Raila o imwe yauma gikumbone giki ingi gatonya gutigira kieni gite kuthuka kura no sirikithetine ndio ngeruto nkuona yagera musuri nino ntoteka kwende tomba kwendia ndio akabaturikire Raila ni undu wa Karwa sababu naona madhakaro ikomaria na kufika anatusaidia unaona hivyo anatusaidia tena huyu mzee ameomba kura wakati mrefu sana huyu Raila sasa nilikuwa naona afadhali tumpe tuone mali atatufikisha kwenda kuhimiza Kenya kwa ujumla nipa mbiwais ke Ruto mnono ndo andira si onde Ruto ita kiruta ne andi si orongo no to konfano ya kolelia yonto 2017 na 2013 andira si onde barutro te andi mo bombe to timisa konfano ne ta betura baka buidia biani konfano no kolelia West Pokot anga Kamarin in 6 months time si onde ne andi hewa ote andi babuitie ko wende to bati ku dura Raila Odinga no to ne mto ta to inde kumatrika ene to na muntu orongo kana muntu umaku ke Ruto oteo sensia nkona kwa kura sensia kura cionthe tubangite kuringira Azimio onto nite kona Azimio na yombekia gututethia ke Ruto andi ciake ni tona imwe handi cio rongo ila oingona no mweya no ntutikara wasiri yemwe na raisi na ginya Ruto kara gwetagaringa munene mpe andi magaringa munene mpe no batwe Dennis Mugendi Weru TV mushine o Maua kaunti ya Meru. Mwerega wa igo kinteresia Imenti South nothiite na mbere kugaukana oboria wokia nyuma ya umundi na rewe kundi kingi kia akurumantura ino kumiria makiwaga nekera itumurungi makugwata mbaru kime kithiru nyuma ya mukuru ungi umukuga ati nimerirwe ni mukuru mwe wa uri wakwire magwate mbaru Kawira Mwangaza gitini kia gavana na gikundi kingi kuga kio niri nturi na kadhuri murungi ikugwata mbaru kithurano nigicite kwa kagita gaka nande akuruba mwiri gajwego kine bonene kwithira bari na mpathu gategate kao kumania na mirungamo yao ya gisiasa bone nyuma ya ikundi kimwe gucumire na kuganeba kugwata mbaru seneta Mithikari Nturi urio kurira giti kiongabana na kiama kia UDA gikundi kingi nakyo ikigwata mbaru mubunge wa Ekuru Kawira Mwangaza uria ni murwiri kiumbe kiri giti kiongabana na narwa ikundi kingi kigishumiria kuga bo bari gwata mbaru ngabana kiraitu murungi kuruira gipindi kia bire na kiama kia Mbas ni gikundi kiria gitongeretwe ni Mugambi Manyara uria ni mwandiki munene wa kiama kia Mbas na kio akanya nandi kwithira ari mwaria wa ikundi giki kiegoki twategera tuona mwiriga juju wetu jwegoki tutitite bwega na kuri antu barare aja mbere barendo tutonyithie rinyene bakiuga ibwatongeria begoki tuona kuruba iba guturetera ibu no ntu tutumenya imbi ubarumitwe no ntu bokara ba mama bokira bagokira ritwa ringi na batituritie twituri atongeria ba mwiriga jwegoki na itugwitikaniria kuma narua kiama giki bukuona aja gikathithira itagwa convention na gichunku yadi gukaranthi guru bukabangira mugongo jwenu bukogora bukwenda gwita miaka 10 miaka 5 yeyete nkuruki ni bugite bonandi ni bwatongeria baraba gwatirite mwiriga juju na ni bethirite bakirungi katongeria barabara rio na kirimu siasa urio kenda kuona go kithai no mwanka kurukire kiribo barabara aja kamiti yu nandi ni akabanga mantu ya
igoki ura ritite akinya bau bangi bau berwa nande bakare kandu tutirauga te antu begoki kana te akuru begoki no betu lakini abera wa bakare mustari na jwa iri kana jwa ithatu batongerwe kinya bobone oro tongeria bubwega bwitharo bukari na muthia buru akuru baba ne baugite baba gakwe bagwetekereitu murungi njara kiri siasa iji kura twauga kura ichiawe andi uri okona mantu jau jatebui ete akuru bau begoki abere ara umerete ona kiraitu tuobu kuyukia kura yu turi goki kura cionthe tukanenkera mheshimiwa kiraitu murungi kuma mirige nego kigicigo mbunge Southiment nkiripotera Nteto cia Weru rakwaritwo ni Mutugi Kare. Ekundi kimwe kia thenjeri muciĩ wa Nairobi ni kibangite maromba makorombera nthi ino nikenda kwithirwa kwina thiri tha ino turi siasani na kijagia nyumia kithurano. Athenjeri mama mariuga makarutha maromba na kupinga ntuku ithatu kibaroni gia Kasarani nikenda kurombera kithurano kia mwaka uyu. Kagitanio kau athenjeri mama ni monanite kuregana na manifesto ya muruiri urais wa Roots Party Professor George Wajakoya makiugaga ati rwaria rwao ni giutati na marutani mangai. Boniface Mongera na Nteto tariria ni ongwataniro makanisa na Reto National Prayer Movement na ntukono ni regene aja moja manifesto mururio gitekeo rais na kiama kia Roots Party Professor George Wajakoya Ndomba ijishanga isho gite chitidre chemi chata ukire Bibilia amwande goro Kenya edro edingwa na toye bangi kebo baroba tayari buruko edro bakiore modogoto junde jo kirongosto kana bangi ni nyankoroki kogondo kirundi bya bare bakedro begerekere kuthia Nteto iji na njire kimaromba. The stand of the church as far as that is concerned is very simple. Yes. It is no to legislation of marijuana. It is no to selling an agenda that will actually affect the younger generation and sensationalize it to the point that truths are then misrepresented to paint a picture that this is a tool that will actually bring economic revival. Yet we know that in macroeconomics, one item such as marijuana may not necessarily change the dynamics. No. And so it is presented as what we normally say, a glass of truth, but with one drop of a lie, which becomes very poisonous. Tungate iji shangai, ikendere shokete shoria Kenya, bedro betegira tongira brao kedro bedura, batekeje, kuirira ukanyumene. And so what we appeal to our leaders is that even as they sell their manifestos, sell their policies, that they would think of Kenyans first, that they would diminish personal interest and think of the nationhood, the good of the nation. That is so critical for us at this particular time. And let us also, when it comes to the time of elections, let us pray that God will have mercy on us and give us the right leaders. Let the will of God be done. The leaders that will come will be the will of God. And we shall accept them and we shall work with them, all of us Kenyans, because that will be the will of God. Bakwaria jaja najo kagitene karabo tumaire ntuku Ithatu cia maromba ninyago cia tabia korea kendo ikanthigureje Kenya njare ni shangai iguru ithurano biria biejete. Tungetaka kuwa na mkutano mkuu wa maombi wa makanisa yote ambao utakuwa pale Kasarani Stadium kwa siku 3. Hiyo itakuwa ni siku ya tarehe 28, tarehe 29, tarehe 30. Nke reporter Ntoshero TV kuma jake ngina kithubuke Nairobi beta Boniface Mongera. Ngwataniro ya ntuma kuma rutere rwa Nyanza na Western Maria mekaraga Meru ni maruthite gikaro kwariria siasa cia mwaka uyu cia kaunti ya Meru na cia gite kia urais makiaria na mugambo umwe nimetekanirite kugwata mbaru Raila Odinga kuyukia gite kia urais na governor Kiraitu Murungi na we kuyukia gite kia governor Alhaji Mwendia uria ni mwandiki munene wa kiama kia Mbas na uretie Raila Odinga na Martha Karua gutigira ni makureta bamwe governor Kiraitu Siezi Munya na mubunge wa Yara Mpuru wa Bori Mutugi Kare enasio.
ni atongeria bakariba kuma Nteresia Western barabakaragaja kaunti ya Meru mono kuma Merigene ya Ruo Kisii na Ruya bakigwatania na atongeria bakiama kia Mbas na Kinyaru irite bakiama kia ODM aja kaunti ya Meru adabaukari na ikaro taunini ya Nkubu barina moroto joko gwatambaru mutongirio murengo jwa Azimio la Umoja Raila Odinga kuruira giti kia mutongirio Mugongo na Kinyanga bana Kreito Murungi kurura giti kiu akaririte kwa kipindi kebiri. Mwaka iliyopita 2017 mimi nilikuwa mtu wa ODM na hata wao watakonfirm hatukupigia Kreito kura na wao hawakupigia Raila kura. So leo ile wave inakuja Meru, inakuja wave Mithika utaingoja, Kawira utaamini, tuko ndani. Keng'angire wako? Keng'angire wako? Raila ako wapi? Raila wapi? Martha wapi? Keng'ang'i wapi? Baba na Martha paka ya kwata ndeno onto anto corrupt free bakaomba ukuria ndhe vijana biombe kuona ngwe na ombe ukuria uchumi nonto na wete akaomba ututethia tukurikana na wete nyama anto ababakea na wete manto angirithanda tuke family sire ite wichomba na akaomba ukuria Meru. Tukijua risasi ni moja ambaye tunajua ni Raila Amolo Odinga, tutagonga na tutagonga ndipo. Nkurukini bamenerete mutongirio murengo jwa Kenya Kwanza William Ruto uria ni mupinzani wa Raila Odinga bakiuga mutongiria uju ationa kia murongo jwa Kenya akeje ukarira giti kiu. Mtu akiwa kwa serikali si wa kupeana ahadi. Huyo ni mtu wa kusema nimetekeleza. Amesema atapambana na ufisadi? Hakuna. Amesema atapambana na wizi? Hakuna. Sasa huyo ni mtu ambaye anatupeleka wapi? You have to look back. If a person's records is all about stealing, the record says they're a thief. If you look back, you see Aror Kemarer, you see 100 acres of land, you hear all kinds of murder cases. I heard somebody talking about building Kiambea Church because they were involved. That person has a bad record. Mudia Burua Laji Mwendi ura ni muandiki wa kiama kia Mbasa ja Meru na rombete atongeria banene ba murengo jwa Azimio la Umoja gutigira ngaba na Kreito Murungi waziri Peter Munya na mubunge Oyera Mpuru wa Buri ba ukaramethene mweba iganwe kenda baga achwira Raila Odinga kura cia Meru balea mweba tena mpadu. Tuwekeni pride zetu chini, vivuri vyetu tuweke chini, tushikane wakati huu. Baada ya tarehe 10 mtu ataenda njia zake, lakini wakati huu we don't have room for chest thumping. Hii maneno in the next 10 days should head. Nasima yaishe. We can't continue entertaining that. Kumataunini ya Nkubu gicigo mbunge gya Southiment nkiripotera Nteto cia Weru rakwaritwo ni Mutugi Kare. Au ni boto kurekeria Nteto cia Weru cia muthenya wa umuthi ni wega no ntwakona kanya na kurumira Nteto cietu mbitagwa Christine Wanjeru mwananirie wetu mathithi tuko muthi ni Cindy Karwitha ithirwa na utuku mwega.